Svakodnevno dobijamo dosta pitanja koje lasere možemo raditi tokom leta. To su neablativni laseri, odnosno laseri koji ne prave oštećenje same površine kože, pa samim tim nemaju ni oporavak, ni rizik za nastanak od flekica. Tu pre svega mislimo na neablativne laserske tehnologije sa Alma Harmony platforme i to Clear Lift, koji uklanja ili ublažava hiperpigmentacije na koži, ujednačava tenj i dovodi do blagog zatezanja kože, i Clear Skin, koji stimuliše sintezu u dubljim slojevima kože i popunjavanje sitnih borica ožiljaka, smanjenje pora i uopšte poboljšanje kvaliteta same kože. Ove dve laserske tehnologije se odlično kombinuju sa skin boosterima. I treća procedura koja ne spada u lasere, ali često je ubrajamo u te procedure, to je Morpheus. Morpheus zapravo ima sitne iglice koje ulaze ispod kože i isporučuju radiotalasnu energiju koja dovodi do stimulacije sinteze kolagena i elastina i skupljanja potkožnog masnog tkiva.